kodwa umile umgaqo wena akayisabi ney'moto beba ke ningisize ningayibhemi le nyawo ubaba kwethu ngoba yini ini manje akumele sicela ireport manje uyabona usho lana i-robbery yenzeke laphana ebushari yakadla ngamandla cha yakumela ngicela ireport ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi umjolo kayihlo nonyoko uhamba kanjani ufuna kwenze njani sebakhona ngoba ngiyabona ukuthi abona la ekhaya sisebenza ngaphansi kwintando yesandla sakho mhlambe ngikunike iy'nsuku engaki noma amasonto amangaki ukuthi wena Dlamini siba likhulu wenza into ocela ukuthi uyenze umsebenzi wakho kahle kahle nje nawe usungihlafuna ikhanda ngithi ngishilo njengathi ngizoyenza ngihlafuna ini umithi kodwa yini umithi noma mhlawumbe usuhamba uyodla amankwebe lapha kashwaba singazi ungawenza umsebenzi wakho Khathide hayibo ufuna no Michael Mike ufuna la ngibone kungekho umuntu ngapha ngase ngithi angithi ngiyezwa ngiyezwa ngisi sinekahle ngiphize liqobo usindaba la Dlamini awu Mike bayingenela la sekukashwaba la ekhaya sese umuhle so yes umuhle so mawuthi axakala umsebenzi uyeke lo msebenzi uthola indoda la ukhambeni wena makakushada kabi akakushada manje uma uyaka lapha kashwaba nje ungayithola indoda uyeke lo msebenzi ukuthi axaka awuhambe usebenze manje Khathide wona nje Mike abantu bengafuna ukwenza umsebenzi wabo abawuyeke khona amavolontiya abakhozi khona ingane la eqedile umatric efuna ukuba amaphoyisa abe konke kuhamba kahle kuhamba kahle hayi serious kuhamba kahle sengiyabona uzethu wenzeni uzethu wonke la wenzeni zethu ngibhizi la uzongitshela ngalo nkanyamba le lalela wekhathide la uma ngabe ungakhuluma uzocela usuhlafuna wonke umuntu kusukela ekseni uzoshona la ngikhulume nobani mase ngikhulumile mase kwenzakalana izoshintsha ingqondo leyangane le icabangelayo sokhona kwenzekile na angazi uzoba uzihamba uyitshela leyangane kahle ngwana kodwa ngisuzwe indimela angisingizangu mina mayifuna ukudlala ihambe yodlalela le kude le nalamadoda awo lawo lapha emadolobheni la ifunda khona hayi la kumina waza kusese ungaphinde kodwa ingenele nawe la noma kanjani You don't know any German, do you? Helpful. Starten, laden. Yeah. What's next? Mac. Of course. Mac Auto Powder is the easy part.